nag-conduct tayo ng RT bypass operation tayo, di kalman, August 20, 2025, alas 11:19 iti agsapa, kadwa tayong RT ti membro iti Regional Intelligence Division iti Pro 1, kung kasta pwede iti Provincial Drug Enforcement Unit tayo, kanda ti Provincial Intelligence Unit tayo iti Ilocos Norte PPO, kasama iti Second PMFC Ilocos Norte Maritime Group, iti coordination iti PDEA Pro 1. So, iti barangay Karay nga rin tinaka-isayang katan na dahil nga drug bypass operation tayo. Dahil nga rin bypass tayo nagbaligi. So, natilong tayo dahil agtawon iti 36 years old. Nasawa ni Suna, farmer ka na Suna ka registered criminologist. And drug surrender ni Suna iti Nueva ka na so listed nga state level. Kaya babaan nga di pinang bypass tayo nga kinya na kat dati pusher buyer tayo kat nagatangan tayo nga iso na tapos iti lalaan tayo pa ito na iti pitong small kitchen transparent sa siya may raman na jay nagatang tayo kinya baliwalo amin balor amin iti 6,800 nga tumingtimbang na iti may isang gramo. Kat dahil kat na imantangan iti barangay officials tayo ni barangay Captain Leon Bautista kasama iti representative media tayo. Okay. Sir, dito suspect or subject nga may isang criminologist. Karaman sir, kadigiti yung mununan nga na-restart tayo ita iliti Nueva pabayntang illegal drug bypass operation apo hepe? Bali, first time na pailang natin nga na-restart pero Roger, sinangaragkit na drug surrender tayo. Dahil nga ron, sarkat dati sa yung gusing iti, jagriro mga November iti last year, iti nagtugawak ito invalidate mi da ito kung kastapay nga no paya pa mi iti agandol ko ito na ti community-based rehabilitation program iti Novera kat hangam umay. Tamno basta ka madilisting kumain ti listahan tayo, tamno basta kat ma-rehabilitate kumain ito nang gasang-gasat hangam umay ito na. Nagbalidot tayo nga ron nga so nga ron may sangagi bumbunog iti droga ti ilok iti Novera kastapay nga ito sa Isuna. Dahil nga ron nag-test by tayo iti last month insaya ka tayo nga iti lang kalman iti drug bypass operation na. Okay. Mismo sir, ito nagtipalay da iti nang restaurant king kuan apo hepe. Oe, dahil di kwati transaction na di war di balay data hanakay ti rumar iti the place of transaction da sir Roger. Okay. Malaksid ka diti may saysuna nga criminologist, registered criminologist. Anat trabaho na apo Police Captain Sotelo sa nakastrike nga police o ranyaman nga kami ti military sa? Madi nga nakastrike nga police Sir Roger ta dahil nga ron background na. Dati background investigation niya. Kasi dahil iti Sir Roger sumsumrag nga kamang ti kapulisya tayo nga dahil nga ron background investigation may kanya nakita dahil nga ron involved iso na ti illegal drugs. So nga hamingan ikan iso na ti clearance. Sumibilang sir, street level individual dito apo hepe. Well sir, street level individual iso na. Awam met digitikas la grupo na nga mabalin na makakadwa na digitoy apo hepe, particular dita ili ti Novera or kabangibang nga ili sir? Adda Sir Roger, dating arti ko nakapailang idi nga duwa nga grupo iti agi warwaras ti droga iti ili nga Novera. Sa bali dati banda ng umabagata nga barangay kung kastamat ti umamyanan nga bumarangay. Dati kat ada grupo na grupo na inot ni nga naalan actually ti grupo na nga naalamin talon iti grupo na nga naalamin. Kaya dati nga ron mas daw kami despite of natiltilogi kakadwa nang kit itultuloy na latamat latta dating illegal nga aktibidad na so nga dati nga ron akas ko na ako nga dagiti na bati pa nga grupo na kita isupay ti mamamanami. Okay. Bayat ti panang white at investigasyon king kuana sir. Dakad mo tan sir digiti kas lendri bill na nga pangalalan na or mang subsupply king kuana apo hepe. One Sir Roger, I think may misa lang iti bagbagata nga pagalalan da iti ilitay nga bado.
So same person mo lang ti ibagbagada ka sa daji muno ng interview kiti. So daji man na kakadwa naman ing newly identified ditoy ket isut ibalbali dit mi maninta dati in reveal naman nga kakadwa na ditoy iling ano bera. Badok ka, DJT sa. Sir, dati dua grupo tego namon, agpapangkadigi sir, aktibo pala, digiti dua grupo, ang alens kay suti giwarwar sa illegal nga druga, dito ilitin na bera, po hepe. One Sir Roger, dapil lang pinababati. Actually, iso ti itartarigaya-gayan tayo. Nasapay ko mata matilo tayo aming sudan. Ayudarag ko na permi nga maapektaran iti komunidad tayo. Aka sa pinagtitinulong mi iti local government unit iti Nevera ket amumi nga may sarding mi dayto ken matili mi aming giwarwar sa droga ti ilingan Nevera. Okay. Sir, lastly, may isa kadigit na kanayang aligasyon, Jack Baggy, impabulsa yung kanya, Baguio deta. So, ano giti rason, sir, no apay nga dadikas to yung aligasyon, di kitagbaling nga subject ng illegal drug by bus operation kontra kadigiti operatiba. Apo, hepe, sir. Uy, dapat ti kanayon, manipot iti dihanap pa yung opisyal, kaya napatasak mo iti nag-pusher buyer. Iti hanap pa lang opisyal, kaya kasta amin ti bagat ti matiltilib. Akas ko na kun sir nga di kapulisan tayo ket hang kami nga aramid nga hanga may tununok iti batas ket dagita aligasyon da lang depensa lang ti magpagita kanayo mga kastati bagbagada no ka Sir Roger. Okay. Dita iliti no bera sir, manupay. Digiti saan nga sumuko kun natay man kiti nga alleged nga dati connection dati illegal nga druga. Apo hepe sir. Owen Sir Roger, actually nagigay identified min and reveal gijay mununa nga natiliw mi Sir Roger kat inot da nga umay damat kiti sumuksukon actually dati August lang dati talo nga umay nag-surrender kinyamin kan dati manin dati reveal naman dati natiliw mi isumanin iti validate mi no talaga nga digito kat August usar ka nagi agilalago ti illegal nga droga iti ilingan Vera. Okay. Sir, ano giti amo yung rason amo kadagi tsurya kasi may sa iti imbestigaron yon numan pay kanayon nga do ti matiliw inaldaw nga dagiti matiliw inaldaw nga iti mo publikar iti radyo dumot latta digiti agusar ang arig na hang nga mabuteng apo hepe kumbaga ket arig na handa kay nga kabutengan nga otoridad nga ang mangtiliw kadakwada apo sotelo sir. So anat giti amo yung rason no apay nga tuloy-tuloy latta digiti kasto illegal nga aktibidades sir. Well, Sir Roger, magtanadamag mo na ito. May isang rason na siguro, Sir Roger, to karkaroon dito ilingan Lovera kat kinarigat na pinagbiag. Ay, may isang makikita. And kastamat iti kwat ti barkada, guyot ti barkada. And dito nga rod, alis to nga pagkakwartaan. Handa nga mapanunod yung riskina. Yung dito nga min, numatilo da madamdamag damag. Sir Roger, sad to say, nga stoy, plea bargaining ka lang, tapno makapiyansa ka, makaruwar, patient. Kasi dahil kami may isang makikita da, agigiji da duma. Asla dahil ito natilumikit, amuna gigi plea bargainingan Kami nga na ibagbaga, amunan, pamayan na. So, kaya nangasawan, madamdamag da. Noan natin aramidin da, numatiliw da. Ayati nakakas kasam nga pasama ka Sir Roger.